Maupe nous c'est adidi de Dieu. Eye nous c'est bakple maupe nous chiko ko pe zondede ava me la gbo me le Yesu pen comme. Nous kake soit si au savayi. De papa soit si wa, nous kunwe soit si wa, nous se soit si au sang, bubua, nous chiko ko ya. Bakple nade eye amede honuma la si o. Et nous yo kata wo fin la si o la nagatro akpo fiensia. Nous se agatro gbovano fiensia. Eye nde pepe yike cho apetu agbo na woa le fiensia yenye fiensi yike enu bubua na trokpo la gbo me le Yesu pen come. Minane mi adok bedade ju fofo nye de akpe na wo nye yira wo nuko egbe a eye nye le bia o apeto be na do wo nu sen doda eye be na do nu sen ape zondede wo nu gbedo do pe zondede le agbesi agbe me fiensi ale Yesu pen come do yo na amesia me gbogbo gado te na amesia me eye be wo nu gbedo do pe me vafa na amesia me mawu me pe asika me na agbesi agbe fiensia le Yesu pen kosesia me ye mi do gbedale. I'm not going to release it to Nye see makwa that da si mi be mi ananiolo de ko mi atro ade amen amli mato katutu pe amenam amen. You've got it and you will Esu give asio testimony eye in wochana Jesus' dida se le name. Yesu pen come. God bless you. Ma You wu can ne sit yirao down. na tim anwani Tonight, as we fiensia come, emiefa about nyele nupo mcho miracles. nukunu onchi Mighty miracles nukunu through kako Christ, to our liberator. Kristo Is nyape the one gadelaji that has come Yesu to set yenye us free, ameivabe ya to tukami set you free. yenye ameivabe ya Any yoke dekao broken kokuchi tonight. de pepe a ongele fiensia broken eye kosokoso de sia de ongejo cross taken eye out of your fipo life de sia tonight, fipo dia wo in de da le Jesus' agbo me name. fiensia le Yesu pen come. Miracles Nukunu through Christ, nous our sommes liberator. In nous Acts of sommes the pe Apostles, nukunu oto chapter Kristo 2, nyape reading gadelaji from verse 22. do wo tavi do wo Chapter tavi 2, do wo verse tavi 22. pipi bla me Ye fofi men of Israel, hear these ebe words. mi Israel nuchuo Jesus of mi do to Nazareth, nyasiao a Yesu man Nazareth approved tola of God nuchusi nuchi among mauna you by pe dodo miracles di mile and wonders to nu and jochuo signs, which ple God nukunuo did ple by jesio him sio in the mawuo midst to of you, eyamaji as le ye miachichi na la me yourselves abe also alesi know. mianto Those three mienye words ene there, nyachi miracles, eton le tepema wonders, nukunuo and nu signs, josuo which bakle God jesio did eyo through him mawuo or by him, to Yesu as ji ye alo to yourselves Yesu Kristo ji also know. esi You mianto will know mienye it wonto na experientially nye tonight. to nu metoto It mefiensia will be your experience. esia anye nu You'll be metoto a to o possessor. eya You'll be anye a enu ike partaker aswasi o in eye Jesus' wonto na nye name. gome kpola le mele Verse Yesu 39 penkome says, kpikpi blaton "The vo promise asiekelia is ebe unto you." nukpetoto la miato e promise is ela bena unto me. miato e ela bena tonye ye promise nukpetoto la is unto ela me. bena nukpetoto la tonye Every e promise the Lord mawu has pe given nukpetoto for you yokata to wona have bena de the nukpetoto miracle-working ane swasi o power bena mawu operating pe in your nukunu life. pe That nusia ne promise is deson yours ye wa for wo dole fulfillment agbo me a tonight. nukpetoto promise ato is ye unto eye you adezon le and to agbo your me children ebe ela and bena to mia kple all miavio that kple are amesio far kata off, le even adjoge as kple many amegede as the alesinu Lord our mia God shall call. mawula Look at that ayo ve verse. la to It enye says nukpetoto you. la ele probe You'll towe be a ebe wo partaker ewo of the tututu miracle na nye power mawu tonight. pe nukunu Your ape children, gome our kpola children, ebe the vi young o ones, akpo they'll gome be leme partakers de kakpuyo de of the tugbuyo miracle power akpo tonight, gome and le mawu pe all nukunu that pe are nusiame far off eye are amegede far off alesinu from le the adjoge alpha ame location yo le of adjoge this le crusade. afi ke jutopo In manya every kakaya le part va of me le our country tutututu here, le and in miape every dukwa part pe of the teperekpepe continent of eye le Africa Afrika and pe beyond duwa pe Africa, teperekpepe le all Afrika that are godo far off, gbakple even ame as yo many kata le as adjoge many meka as ale many ke o sogbo lo ale ke o everywhere, sogbo the le tepe Lord sia our tepe le tepe God sia tepe shall mawu miape Now, the apetoa message tonight amekere is ale sinu wa yo straightforward nukunu wa to ye and onye very simple. mawu nya ke And le I'm miape going nkwa to look at the ele word
ɖe ko míalé ŋku ɖe nyati nukunu ŋuti ale gbegbe bena wo ŋutɔ natem agblɔe bena ŋusẽ ƒe nukunu yi ke la va agbo me. Ŋɔŋlɔ dzesi gbãtɔa yenye nublanuikpɔkpɔ ƒe zɔɖeɖe yi ke wodzi ɖe dzi le teƒe sia teƒe le teƒe ya gbakple teƒe bubu sia teƒe bubu eye evelia yenye ezɔɖeɖe manyagblɔ le mía dome. Yesu yenye eya ma ke etsɔ va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Mawu ƒe ezɔɖeɖe manyagblɔ eye sɔ yi edzia yenye dzimetɔtrɔ yi ke agatrɔ etrɔ yi ɖe teƒe yi ke wòyi tsã eye ze ɖeka yi ke wòtrɔ va ɖo teƒe ma fofo la exɔe fofo la axɔ wò tsã fia sia. Teƒe sia teƒe yi ke ne dzo yi enu sia nu yi ke ne wɔ enu gbegble yiwo katã ne va wɔ le teƒe ma ne le trɔ gbɔ va fia sia eye ne trɔ gbɔ va aƒetɔa la xɔ wò eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye be vevesese ɖe kpekpe mekafi ke wòtso mi mekpɔ nu ya leke tɔgbe kpɔ o miabe ƒometɔwo nu ya leke medzɔ ɖe wo dzi kpɔ o le fia sia dɔléle ƒomevi ɖe kpekpea woaɖe ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye bena ŋkɔ dɔyɔyɔ yi ke woɖo kpe dzi dɔyɔyɔ yi ke matem axlo ƒe kpeɖodzinu mikpa ame yi ke le afi ma wo dɔyɔyɔa wo la ɖo kpe dzi na wo eye wo yi ke le aƒea me wo dɔyɔyɔ wo ɖo kpe dzi na wo eye ɖo ŋkue dzi enɔwo ya esrɔ̃wo ya esrɔ̃nutsu ya eviwo ya le fia sia aƒetɔa aɖo kpe dɔyɔyɔ yi ke mi matem axlo eye ŋɔŋlɔ dzesi yi ke kplɔe ɖoa yenye bena nukɔ anyidzela yi ke tsi akonko eye ame aɖeke meɖe mɔ nɛ bena ne gogo amewo le fia sia aƒetɔa aɖe game sia me eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye bena ŋkɔ adzigbodɔ ame lé adzigbodɔ amea elé adzigbodɔ yeƒe agbea etrɔ zu afɔku na ame kpɔtɔewo eye adzigbogbogbɔ le eme elé ne ƒuna gbe ɖe dzo me alo tɔ me le fia sia Yesu aɖe ga wo Yesu aɖe ga wo blibo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ŋɔŋlɔ dzesi ke awoe nua yenye nuvɔ̃la yi ke se veve eye wokpɔ ɖeɖe menye bena ɖe ese veve ko ye wolo voila enu yi wowɔa eve eye eɖe kuku le ta eye wòva aƒetɔa gbɔ eye wògblɔ be aƒetɔ miwɔ nu gbegble miewɔ nu yi medze be miawɔ o eye yeƒe metsonuwo va ge ɖe miaƒe agbe me nuvɔ̃la yi ke bia kuku ɖeɖe eye woɖe eye aƒetɔa le ŋɔŋlɔ dzesi kɔme xlẽ na mi va yi vɔa ne le teƒe aɖe le afi ma eye wo nukunu asɔ asi o mina ne mialé ŋku ɖe wo ŋuti ɖeka ŋɔŋlɔ dzesi gbãtɔ yenye Mawu ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe nublanuikpɔkpɔtɔe le go vovovowo me nutsua eva ele bia nublanuikpɔkpɔ Marko ƒe agbalẽta amewo kpukpui 49 eye wòva Yeriko eye esi wodo go tso Yeriko kple yeƒe nusrɔ̃lawo kple ameha gã la Timeo vi si nye nubiala nukuagbãtɔ la bɔbɔ nɔ anyi ɖe mɔto eye egblɔ na mi le kpukpui 49 me eye esi wose bena Yesu Nazaretitɔ la ye la ede asi ɣlidodo me le gbɔgblɔm bena Yesu David vi la kpɔ nye nublanui eye Yesu kpɔ nublanui nɛ eye wòtsã le fia sia Yesu akpɔ nublanui na wo Yesu lɔ̃ nyawo gbɔ eye Yesu medzi bena ɖe agbewoa ne kpɔtɔ nɔ nenema o eye nakpɔtɔ anɔ nukugbagba me o eye wo ŋutɔ nakpɔe to yeƒe nublanuikpɔkpɔ me menye be to dze na ame yewo lo aʋu wo nukugbagba mawo to yeƒe nublanuikpɔkpɔ me kpukpui 49 me eye ame geɖewo blu ɖe ta bena wòazi ɖoɖoe ke egado ɣli geɖe wu tsãtɔ bena David ebena ɖe
de mele ele so asinye fiasia ne le tepema oh enu ijimelea mele pom le fiasia enu ijimnelea ele so asinye fiasia le Yesu pen come eye amodi bene zirodui amodi bene mianu eye wozibe wazi dare egbatro do lisesere eye ega kpotole nyatima de ka glom ebe enu ipom mele yenye nu blani popo ewo David villa e po nyenu blani ebe David villa e po nyenu blani popo vana nuku agbato egbea maupe nu sempe zondede na nuku agbato egbea eye adideji le tepe kede o le tepe ya yikemi le kwa judo po monya kakalia akponu blani na o eye wonuko abum eye ewo ikele afeame ewo ikele puame ewo ikele konji o nukunu pe didireji nukunu pe zondede nu blani popo pe zondede yike funa nukuna nuku agbato ava mefiesia eye ekrona mi le pupu plan nevant en asiekeliame tete Yesu tande chitri blabena mi yeda eye esi oyo nku agbatola apeto le yo le fiesia ebefa o enu popo a emela kona o eye mettez le poids nous le pipo mettez le poids nous le jijipo Yesu le yo le fiasia ye pe nous blani popo peson dede awe benade enu popo a atro gbovana o le Yesu pen come ese ye le nkujina o alo cataracte ya alo glaucoma ya efinu popo le asio domahi afokuye ye nade ko ma va ponkuvi no kwa ye ko numa e ko nu popo le asio nu popo ma yiko filasio la na gatro akpo nu kele Yesu pen come eye eyo nuku agbatoa eye ebe na wo jina jeme titre ele yo ke esi wo de yepe awupu gbe la e de yepe awupu gbe echo hianfa Yesu gbo le pipi blaton de keliame eye Yesu ko eji glone bena nuka jim nelebe ma wona wa enye nyabia se kele vana o egbe nuka tutu jim nelo nuka tanele se radio aro nuka tanele church kwa me fifila o ma upe nu sempe zonde de ka jim nelo nele glone a fiasia awe na o mebe ele woge na o eye egbrabe nuka jim nelebe ma wona wa eye nuku agbatola glone be na rabuni bena ma kponu esi o glone le piku blatovo veliame eye Yesu glone bena hey wo kose la de wo eye enu makela wo kponu eye wo je eyome le molaji e kponu o chanele khonu papa enu ku gbagba le jo la gbo me egbe glaucoma ejo eye numo yo kata hemono yo mele kponu wa wo de dale nuku wa ji eye nuku wa akponu chekecheke le Yesu pen come eye eje Yesu yo mele molaji azon me va nglo Jesi yike kredwa yenyebe maupe zondede patapata yike matem asusio moyanu enu ikenye matemia awe wazuwa wole akpome eye atro nusia nu kenken eye magano abe ale ineleta ene o minami akpo Marco tave minami akpo kukutonlia eye amen ene cho la metutu to ade bona va egbo amea ejeto alepekpe eye matem azabeki chanlo ye okokwe le abaji eye amesiame amene le kona ji ne abayo okokwe eye o neyibe do ga kokko sova afia fiasia ne le kwaji ye wo ya matem azwazon maupe nu se avaji o le tepema eye wonto na chitre na zwazon le Yesu pen come mina na mi akpapuku nelia le puku nelia eye esi o matem te va egbo le amehalanu ti ola
Even if you are the father, Goha ne ibe ne galekaka megbeto meda ye we ya matem azon vanko le maunya ya penu esime mau penu blanu popo adezon le agbo me na titre la mebere on ton na titre do ku aussi eye na zon kaka chokwaji na zon kaka so ngbedo ma fima azon vanko le Yesu pen come me le po gba pe yen gbagbo me penuku me po wo nton le zon me be me le po wo nton le konuku nua eye na gbobe obe over ikohoa ye okoko eto kwatame eye esime wo onwe vola wo didi aba siji la metutu to la mlo la de anyi le pupu atonliame eye esi Yesu po wo po hosela eye esi Yesu po wo po hosela leke yo po na mere po hosil na tem aglem nebe amede eti nu blanu me eye ele nu kakame na tem akporu kakale yepe nu kume na tem akpo fesesele yepe nu kume nepa nanyibe esebe Yesu le tepe ya eye Yesu ja wo nu kunu re mikwa ela konu enu koko ava ela fo yepe moji eye na kponu ko jijode agere me emanye kosi mikwa mokpokpo de gena de yepe jime eye jijide gena de eme eye yentole nye benanuko kafine wa gbon amen mamla to ala bena Yesu adoye pe asida eye yali mele kpo kose male mola mi kpo kose ma kose e mala kose ale nyonu mame kose ale mo kose ale nuchu mame eye kose ye male tepema nukunwa ade gbo fiansi ale Yesu pen come esi Yesu kpo wo pe kose la mi kwa ekpo eye si Yesu kpo pe kose la egbona la metutu to la bena finye wo cho wo nuvon ke o fiansi ya Yesu a cho nuvon o ke o fiansi ya Yesu a de fon bubu de sia de da le Yesu pen come minami akpo kuki asiekelia le kuki asiekelia me apeto aja yodoe ape aleke apeto aja yodo wocha edanye amesiame obe Yesu ebe ka bobo ube wa glona la metutu to la bena wo cho wo nuvon ke olo alo wa glona bena titre na cho wo aba eye nazon azonlima ha ke ne mianye bena nusele amegbeto vila sibe wa cho nuvon akele anyigbaji eglona la metutu to la bena mi pa kuku de kelia eglona bena mele glomna o Yesu mehia bena de wa vaka sinchi olo mehia be wa va huhu olo mehia yepe nyati kwela mi se komea yepe mau pe nyaye enyaye mau cho wo kiki agodo eglo bena de ebe kekeli neto kekeli do eglo bena de ebe nu ya neto nu ado ebe na de toyoyo nefa toyoyo la family te pesia tepe sirika mau pe nya no de gbefen la toyoyo le nyandu sime afa menao toyoyo le radio aji afa menao toyoyo le kwaji toyoyo le church pame te pesia tepe wonton na po bena jijo aseye chocho gbakle nukunu pe kokko afa mele te pesia tepe fiansia le Yesu.com ebe mele glom na o mele glona o bena titre so wo aba ne nai ape o mem mi kwa ku ivelia tete wo titre eye enumake esi wo choye pe abala edoko le wo kata pe nukume nenembe na kuvia do wo kata kufia ado wo po meto esime na titre ato azonlizonzon la pe ame yo Jesu eyo wo poto tronu seto gbakple nukunu gato ikekere agbomea kufia ado kata eyo wakafu mawu agbobena mi ekpo alenu si atogbe po o le agbomea mi mekpo alenu si atogbe po o le vio pe agbeme la haudi le tepema mi mekpo alenu kunu si atogbe po o nenema tutututu o ja fa me fiansi ya me bere nenema wa fa me na wo fo me na amesia me ike chaka gbakple mi amesia me le kiki ape gode pepeti le tepesia tepe nenema tutu e wa fa me ebe nukunu moyato enumake eye ngonglo Jesi ke gbledua yenye be enge ngonglo Jesi ema yenye jime totro
dzimetɔtrɔ yi ke esu amea si amea nutinya yenye benade ame yi edzo eyi edu dzidzi ɖe me nutsuvi ya edzo eyi ɖe edu dzidzi ɖe me eye eva yi zanuɔ yakatɔe voa egblɔ benade o nu ka ta me le teƒe ya ɖo nu ka ŋuti me le teƒe ya ɖo matrɔ gbɔ va Mawu nye gbɔ wòtsã ne trɔ gbɔna Mawu wò gbɔ ne trɔ gbɔna ɖelawo gbɔ ne trɔ gbɔna katula gbɔ nukunu enye bena kɔ ebe ame yi ke trɔ gbɔ va pe dzimetɔtrɔ yo xɔe mikpɔa ebe eye esi wòva eva gblẽ nuawo ŋuti eye dɔwuame sesẽ ɖe ege ɖe edzuma me eye ege ɖe hiã me le kpukpu 19 Lukata 15 kpukpu 19 eye esi wòyi ɖe eɖokui me ke esi wòyi ɖe eɖokui me la egblɔ bena fofonye ƒe me la ebe o nuvɔ wate ma tsɔ nuvɔ nyewo keme mate ma kpɔ vovoe mate ma xɔ gbugbɔ gadie mate ma axɔ xɔxɔƒle dedekpɔkpɔ tso aƒetɔa gbɔe nu ka ta me le teƒe ya ɖo egblɔ bena ɖe egblɔ na be fofonye ƒe me agbatedɔwɔla nenie kpɔ abolo sɔgbɔ ke nye la me le tsɔtsrɔm le dɔwɔame ta le kpukpu 19 mea egblɔ be ebena ɖe matsitre kpukpu 8 me ebe matsitre eye mayi fofonye gbɔ eye magblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwo le kpukpu 19 me nye megadze be nayɔm be viwo o wɔm abe wò dɔlawo dometɔ ɖeka ene eye le kpukpu 20 me eye wòtsitre etso nyame be matsitre eye esɔ afɔɖeɖe akpe ɖe ŋuti eye wòtsitre susua le tame nɛ ebe ele nam be matsitre eye susu ma yi ke le tame nɔ la ɖe afɔ akpe ɖe ŋuti nenye be afɔɖeɖe akpe ɖe susu yi ke le tame na wa ŋutia nukunu ava me le agbo me nenye be nyametsotsowa ekplɔ dzidzi ke le mewɔa ɖoa ɖeɖekpɔkpɔ gbugbɔgaɖo te ava me le agbo me eya nye gaƒoƒo yi ke me ye dziƒo ƒe Mawua atsɔe ke o eyi ma me tututue Kristo yi ke ku le tawò le Kalvari ƒe atisoga ŋutia aɖe wò luʋɔ etsitre eye wòyi ɖe fofoa gbɔ ke esi wòle mɔdzi ʋĩi gbɔna la fofoa kpɔe fofoa kpɔ o Mawu kpɔ o la ekpɔ o enya le la avi fam enya nukaka yi ke le dziwò me enya ale ke dziwò le enya nukaka yi ke le agbo me eye esi wòya ne zɔn gbɔva ne zɔn eye ne gblɔ bena ɖe agbakpekpe ya ye le asinye kuxi ya ye le dzinye fɔbubu ya ye le dzinye fukpekpe ya ye le va dzinye le ye nu vɔ̃wo ta ebe enu yiwo katã ŋuti ne le susu le ɖe ebe ɖe mesɔ tsɔtsɔ ke sɔ da ɖe na o mebe ɖeɖekpɔkpɔ le nɔ te kpɔ o eye fofoa kpɔ nublanui nɛ eye wòƒu du va yi kpla asi kɔ nɛ eye yeƒe dɔme trɔ ɖe enu eye wòƒu du ɖadze yeƒe kɔdzi eye wòɖuɖɔ nu nɛ ke ɖevi la gblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwò eye nyemegadze be nayɔm be viwo o le kpukpu 20 me ke fofoa gblɔ na yeƒe dɔlawo bena mi ɖatsɔ awu nyuietɔ vɛ be miado nɛ eye mi de asi ge asi nɛ kple atokotawo ɖe yeƒe afɔwo le kpukpu 23 me eye mi lé nyivi dami la vɛ mi wui eye mi na miaɖu nu eye miakpɔ dzidzɔ dziƒo le kpɔ dzidzɔ le tawò le fiasi ya edziƒo gligba kple dzidzɔ nukanutsi o elabena amea etrɔ gbɔ va eye aƒetɔa xɔe eye wòtrɔ dzime eye ebe elabena vinye nutsuvi sia ku eye wogagbɔ agbe ne kuti nu vɔ me sa eye woakafu aƒetɔa elabena le agbe le Kristo me le kpɔ agbe le Kristo me le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe ɖekakpuinya ebu tsã eye eyi ɖe edudzidzi ɖe me eye wotɔ dzidzɔkpɔkpɔ ema enye nukunu lo ne be ne trɔ dzime eye ne trɔ gbɔ va aƒetɔa gbɔ ɖe aƒetɔa axɔ wò eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye be nukɔ
enuxaxa minami akpɔ Marco ta amandre obe nyɔnu aɖe yeƒe ɖetugbui gbɔgbɔ makɔmakɔ ɖe le eme Marco ta amandre kpukpui blavevɔ atɔ̃lia elabena nyɔnu aɖe si gbɔgbɔ makɔmakɔ le via nyɔnuvi me la se enukɔ eye wòva dze klo ɖe yeƒe afɔ nu ke nyɔnu la nye helatɔ ebe meva Yesu gbɔ ame ke atem aɖe gam ame ke atem atu kam ame ke atem aɖe xaxa ɖe kpekpe eɖanye xaxa eka ye wònyo ƒomemetɔ ya ebe ne meva ɖo Yesu gbɔ ya koa makpɔ gaɖeɖe eye nye ɖetugbivia tsã akpɔ gaɖeɖe fiasi ya gaɖeɖe asɔ asi o ɖetugbiviwa akpɔ gaɖeɖe eye wo ɖekakpuivia akpɔ gaɖeɖe mina miakpɔ kpukpui blavevɔ adelia ke nyɔnu la nye helatɔ si wodzi le Sirofonike eye woɖe kuku nɛ bena woanya gbɔgbɔ vɔ la adogoe tso via nyɔnuvi la me kpukpui blavevɔ adrelia le kpukpui blavevɔ adrelia me eye wogblɔ nɛ bena na ɖeviwo na ɖiƒo gbɔ ame yiwo kpɔ ɖeɖe ame yiwo nye mawuvi aƒetɔa le gblɔ bena ɖi ele be edzɔ ebe nu yi ke le teƒe tutututu enu yi ke nye aƒetɔa le dzi o ele dzi o gɔ hã ne wòava yi kasi ame bubuwo ɖe ewo yi ke trɔ dzime ewo nye mawuvi ɖe ewo nye mawu ƒe dzesia ƒe kplugba ewo agbo me wòɖo la va me be egbe ɖe ewo nye ame gbãtɔ ewoe aƒetɔ ayɔ dɔ na gbã eye emegbe vivia nyɔnua egblɔ bena ebe egblɔ na nyɔnua be medze be woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na avuviwo o kpukpui blavevɔ enyilia ke eya xɔ edzi gblɔ nɛ be ebe yoo ebe nyemeva be maxe mɔ na ɖeviwo ɖe ame yiwo ɖo la xɔ woatɔ gbã vɔ aƒetɔ ne woxɔ wotɔ vɔa ɖe avuviwo yi ke le akplɔa gɔmea ɖe wotsã ɖe woɖuna wulitɔ yi ke gena dze akplɔa gɔme nyame sɔgbe ɖeviwoa wone ɖui gbã gbɔe mawuviwo wone ɖui gbã gbɔe Israelviwo wone ɖui gbã gbɔe vɔya nye mayi aƒe me asigbalo o elabena menye be na ɖetugbivi nya akpɔ gaɖeɖe kpukpui blavevɔ asiekelia eye wogblɔ nɛ bena le nya sia ŋuti la heyi gbɔgbɔ vɔ la dogo tso viwo nyɔnuvi la me fika ne lo gbɔgbɔ vɔ la dogo tso viwo ŋutsuvia me gbɔgbɔ vɔ la dogo tso susuwo me gbɔgbɔ vɔ la dogo tso ŋutilɔwo me gbɔgbɔ vɔ gbakple yeƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me katã wodogo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miakpɔ kpukpui blatɔn le kpukpui blatɔ̃lia me eye esi wòdzo va eƒe me la ekpɔ ɖevi la mlɔ abadzi eye gbɔgbɔvɔ la dogo ekpɔ be gbɔgbɔvɔ la dogo fika mea le hã gbɔgbɔvɔ gale gbɔ wa me be gbɔgbɔvɔ gale gbɔ le afi ma gbɔgbɔvɔ ma dogo me be gbɔgbɔvɔ ma dogo me be dɔléle ma ɖo la dogo eye ɖevi la mlɔ abadzi gbɔɖe me va na wo luʋɔ wodzi adze me azɔe susuwo adze akɔ anyi azɔ la elabena gaɖeɖe blibo katutu na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye dɔyɔyɔ gbogbo yiwo mi mate ma xlo yewo ɖo kpe dzi mi kpɔa dɔyɔyɔ ɖe aƒetɔa ɖo kpe dzi aƒetɔa le ɖo kpe dzi be nuku gbagbã ma eʋu aƒetɔa le ɖo kpe dzi be to yiwo kua eʋu aƒetɔa le ɖo kpe dzi be adema ƒonuwo wole ƒonuƒo ele ɖo kpe dzi aƒetɔa le ɖo kpe dzi bena kplibɔkplibɔtɔ wole tsitre yewo le zɔ azɔli nukunuawo woɖo kpe dzi eye wo sɔgbɔ mi matem axlẽ wo sɔgbɔ Mateo ta 8 kpukputɔlia eye wogblɔ nɛ bena alo woe nye ame si gbɔna lo alo ame bubu aɖe miakpɔ mɔ na ma hã kpukpui nelia eye Yesu ɖo enu gblɔ na wo bena miyi ɖato nu si miese la kple nu si miekpɔ la na Yohanes
kuno ne le senu eye ne le kponu fiansi ya na senu mebe fiansi ya de le nu kpoge obe doyoyo iko do peji ye o sopo ba te manya hlo pipi atonlia nukuno le nupam eye odo peji tokuno tekuno le azonlizom anyitela nuti le kokom eye tokuno le nusem amekukuo le chitretim odo peji eye wo le nyanyue la glomfia amedahewo odo peji nukunu manyakle gadede manyakle doyoyo manyakle eye apeto le do kpo kataji le miape agbo me le tepe ya le apia me le Yesu pen come ngolo Jesi ke pledoa anyijela ti akogo ike wodega mikpo anyijela ori le keke maomere woti akogo eye omele kpomo omedemo no bena wa gere ameha to me o ela bena wo pe dolelia enye do iko banana me popere eye no va mo domela ava wa va bena amebubuo na ibe gohan e do ba me lenutio eye netem benen watem abadu ala menti bobwere eye ele no benanuko edo anutia wore kanave chi home eye amerike matima kanuti o le fiansi ya ne ko gadede le Yesu pen come minami akwe le matope agbaleta amenyi pipu velia obe anyijela deva eye kpora anyijela deva jeklone klone bena apeto ne elonkola atem ana nutinye nako nuka glom ne le cho nu sumancho anyijelama nu de kape Kristo de kape ekpo Kristo be yenye apeto ebobo yepe lubo yepe gbogbo yepe agbe na Yesu ele klobe na de ebe me bobo do kunye na apeto Yesu eye azo Yesu mele de gbefa benare ewokwe anye apetonye ewokwe akplo agbenye ewokwe nye agbenye pe apeto eye eglo benanuko Yesu eye nenye apetota eye mesodo kunye abe subavi abe kluvi na weniade Yesu atema konuchinye Yesu akonuchi o ebe Yesu atema yodonam Yesu atem ayodonao ebe Yesu ne elonla atem ananuchinye nako le piputon liame tete Yesu do aboda eye wode asi enu glona bena o nukunu pe asikame nukunu pe asitwame doyoyo pe asitwame Yesu kasinchila Yesu kasinchi okonuchi o ako fiansi yare eya la nye amlima nukunu pe asitwame ela bena ne wiebe apeto ne kwe abe apeto wene eye ne bobodo ki one be yenye yepe apeto eye ne globe Yesu wenye apeto nye eye ne globe Yesu bakple wola nusia nu le popere Yesu ne we anelonla na tema yodonam na tem akonuchinye eye Yesu globe melon nuti wo neko eye enumake yepe anyila koda apetola ekpotole womlo Yesu kpotole wom Yesu kpotole amemako konchikom Yesu kpotole doyom na domayo azomye yide ngonglo Jesi ke pledoa yenye nuko ajigbodolela afoku ajigbodo amekele ajigbodo ye eba gbela foku me Yesu ne gadede dolele asone puna gbede tome dolele asone puna gbede ejome bena ya tron yepe agbe abosam le jibe ya tron agbe walo for Yesu ma demona abosam bene gbe agbe wo Yesu adekawo ajigbodo ajo gbogbo adogo ajo eye gadede blibo le fiansi ya le Yesu pen come minami akwele Marco pe agbaleta sieke Marco ta sieke pipi blavi eye wokplo amereva na Yesu ke esi wokpela ke obe gbogbola le sopugbe de anyigba eye enu minami akpaku ki blavo de ke eye wobia fofua bena ekai nusiava ejima ha eye wobena chokeke yepe devi mekeye kuhide pepe
so kaka so devi me kape ke la si ofifiolo le fiancé ya apeto adekukima dans le agbome kwikwi brave fo velia eye enu wo tsone pua jome ble tome bena yawi ke ne atem awonandela bo miape de Yesu atima wonaria mebe doenchila adika mekele agbome Yesu atima wonaria eye no mema yike di matemi le agbome ya me poto wo dokwa de Yesu atima wonade na wa mebe gblema sela de Yesu atima wonade a gbakple mokpokpo gblena be Yesu atima wonade na yi oh nusrolo do gbera vo na de ke mejo ye Yesu e mava do Yesu atima wonade a na benade wase le chipo benade Yesu atima wonade ebe ne atemla wona kpomia penu blani kwiki blavoton ya eye Yesu glone bena ne atemi amesi kwesela atem awonusianu ne natema kwesi akpena mawela bena wane kwesi bro be me kwesi see what the Lord has been doing. Ne kwani apeto awole keke gbato ajia apeto ede amekedo eye wo nawo ejiyeye eye wo trota moyeye nawo le agbeme eye nuko eyodo ameyo abile domenawo eye Yesu yodo ameyo tokuna amikwa eto aku eye nado le siole to ame apeto ayodo amocho klibo doleleme ameyo nuku gbana ele yodo o eye yodo le tepefu ovo gbe apeta Yesu me kwese ava me no fiancia wo ikele radio ajira wo ikele radio agboda apeto ayue na o wema egbona na o ekere gbo enuma tututu ava me na o eye wo ikele apa me da nyame yo la pa me ava me na mi le Yesu penkome ne atem akwese ne le kwese kola amesi kwese la atem awonusianu kwikwi bravo nelia enumake devia fofo doli globena makwese hona nye makosela fifi ebe kafi mavado gbo le fiancia ebe kokwa ebe Yesu kafi mava gbo le fiancia re di makosele menye voye si me va kpovo esi me kpo nu kume voare Yesu me kwese eye ede jimakosiada ebe Yesu nulo be jimakosenya kwikwi blave fo atonlia ke esi Yesu kpobena amekhala le jupun gbonala ewo de gbogbo makomako lata glo bena wo gbogbo maponu ple tokuno me dese nawo dokole me eye cho esi ajila me gayire eme o ema enye gbedede egbe ke apeto ale dede to waji kuhima ikele agbo me apeto ale de gbedeji ebe dokole me eye me gagbo va po gbedo ebe wo tolele doko eye me gakede nu chila me ke o ebe wo tole me gbogbo doko eye me gagbo ko o ewo gbogbo mako gbogbo fipode gbogbo doko eye me gagbo ko gbedo me le po ne kpo katutu mele kpo ware ne ko gadede mele kpo ware o mau pe nukunu pe nusia le na le kpo chicho eye vivi se sekere agbome pipi blave fo adelia eglobena eye wo toko ple ri toto hele enyamam etoko Yesu glona be ne toko nipa ele wo hunya fo edola toko nipa ele nyamam fo ela tema na me ala favi la tema na me ala doli voa do ikondo ni ase yo dene be ne toko edola toko le yefiasia eye wo toko le eme ele toko le nyamam to eye wo su abede wo ku ene alebena amekede wo globena eku mekuoro mebe mekuo nuse afa eye nusia ma blenu le weanchi olofo anya pokofo toko le nuti ole moye kwikwi blave fo andrelia ke Yesu le yepe alonu ke kwedeji eye wo chitre Yesu le wo alonu eye wo ko odeji eye ne wonka ha eye ne chitre
when Christ is leke there by your Yesu side, alem fofo e maganye klibokliboto ha leke maga kpoto ananyi dade ye ajigboto aga no menyefo Yesu ma lem fon Yesu ale ofon titre Yesu ale ofon de titre eye na onuko eye na titre then you walk to the eye front na and zon you ayinko come back na here, zon ayinko where we azon will atoko hear your azon testimony atikpo le salon a o chana dida you sele will Yesu pen give come your testimony fika ne le ha me pe o chana in dida sele Jesus' fiansi ale name. Yesu pen come Miracles. nukunuo Yes. nukunuo These sorry nukunuo sinners say, eye ngonglo jesi those pete who anye are bena nuko sorry for their nuvon sin. la In 2 ike bia kuku Corinthians dede chapter yode 7, reading Korinto from tope verse agbali 9. Now Korinto I obe rejoice, azon Korinto not tope that agbali you feliata were made amandre sorry, kuku asie kelia but that ye sorrowed to repentance. For ye were made Ebe, sorry nye after se his fefe le godly miape manner, nuvonchi that ye nye tro ye jime might receive bena miaho damage by nuvon us pe in chochoki nothing. When you become sorry ne le se for fefe your le nuvon sin, wonchi and you turn eye and you ne repent, tro all eye ne danger, tro le oyome all damage, afoku de pepe all jogbe de pepe everything fon will bubu de vanish pepe away. okata o la jo Guilt, fon condemnation, bubu de everything siade will vanish ajo away. You have been going Chala, on the broad road that ne leads so mo to gbaja ike eternal kplo death, so ide eternal chotro ma for separation me from eku God. ma for me Then you see mamada all cho that ma is wu ma happening for in me life. Then you eye feel na de sorry. jole Why akpo am me I like eye ne this? sevevele Christ ne died kpadu for ko me, nubla nyuto and le bo Christ nu kata is mele my aliado Savior. o Why Kristo am I kule going tanye that choe direction? o Kristo You are enye so de lanye sorry. nu You kachi nu stop. kanche mele mo ya You are so so eye ne sorry. seveve You be ye turn dafu around. ne seveve You are so ale gbegbe be sorry. na nuko ne You trole tell mo maji the Lord, ne seveve ale forgive gbegbe me. eye ne And glona apeto abe then apeto all chekem danger, eye le all eye ne bio damnation, apeto all atala fon judgment bubu de will be siade taken away afoku de from siade you. Look bonu at dodon verse de siade 10. o de dale In verse agboji 10, le pupu for ewoli godly ame sorrow ke worketh mawu me pe repentance feve to sese salvation, e kplo na me na not de to be jime totro me repented of, not to be me yibe regretted na of. sefefe For the ko sorrow yolo of the va na world trojime na worketh trojime death. Now, enu kaka de you're mawu being pe jiji nu sorry la wa jime before the totro Lord ke will bring me vea salvation ame to your o life hena then. hoho Sorry sinners nu saved. fon la yike sefefe Saved. le yepe nu vont ta e khanu le yepe nu vont ta ye wo kpo dede ye wo de na de ke ma titre ya nchu satan amate ma fi de popo ya la si o wo susu matem afis de popo ya le asi o eye apeli ka wo matem akwele asi o ne khanu le nu vont ike ne wota eye ne gbe o apeto me le nu khamto me sefefe nto me trojime apeto chokem chochoke mavadona o azon fika enelo chochoki mebe fika enelo ha fika enelo de popo fika enelo fon bubu wa de dale agbo me I'm sure you are me ready. kade jibe ne sogbe Heaven is ready. jipo I'm cha sure you are sogbe ready. ncha me kade jibe ne sogbe God is ready mawu to sogbe spare mawu out this sogbe miracle benare in your life nukunu pe tonight. nglo jesu I'm vofu sure o you kata are wo ready. kata wa kore Heads agbo bowed me me kade jibe ne and sogbe bobota bowed bobota and eye eyes na closed. mianuku bobota eye na mianuku Now, he will show mercy. apeto He will show akponu blanyu na o compassion. atro And as you dome turn denu chi away o from your eye na le sin, tro le nu von and o you are yo me sorry, eye ne deeply sefefe ne sorry, khanu the Lord nu kaka will de bring tolo salvation nu kaka right ton now. apeto And if you want asokoko fe the na o forgiveness, ne leji if be you apeto want ne the chweke salvation, apeto pe chochoke ne if you want suesi him to de write popo your ne suesi name ne in leji the be book of apeto ne life, ngunu ko de as you are agbegbale sorry ame for the esi sins ne you have khanu le nu committed, von o ta and you nu von o yike ne wo ne confess, and you khanu le o ta forsake them. eye ne vueme Wherever you eye are, ne dasile lift up wonchi your hand. tepesia tepe kenele Salvation na is ko wo available asi for ji you now. hoho God bless you there. enye That's to good. fifila maune irao ya God kaka bless maune you irao there. maune That's irao good. enyonto As you are raising up enyonto your ene hand, ko asia please ijila stand peame up ene ko si asia and ijile receive tepesia tepe kenele a the pardon chitre and bena receive chochoke na swasio the forgiveness. chitre bena You're sorry chochoke na swasio for what you've ne done, khanu le nu ikene and you're wanchi telling the Lord, nu foma I ikene no wo more go ne back khanu to le nchi them. eye le gbona I want apeto your abe apeto salvation nyema ga now. tro ide nu fon You're si ameke being o sorry. meleji wo de Makes popo you to ne stop leji ne to khanu sin, ne but you're not khanu going to do them enu by ma His yikene grace, wo by His grace. ne khanu And le the nchi Lord eye toye pe will have amenu mercy fefe on me you. apeto He akpo will nu branyu save na o you now. adewo When fifila will He save ana you? o de popo
gaka me apeto ana de kpakpo ha fifila gaka me wa na chochoko fifila chitri eye asiwa ne noji le tepesia tepe kenele ne le miape tenyigbaji le tepe ya ne le Africa godo ya ne le Togo godo ya eye ne le jibe apeto ane ne de kpakpo chitri le tepesia tepe kenele eye na guna apeto me khan efem to Yesu efem to be me wo nufo de nutio efem nufo ike me wa efem to eye me kplo nu barabara do o me kplo nu fo di do apeto chekem yema acheko enuma ke mi na ma to gbera le miata fofo mi ede akpe na o ne lo mi ale gbegbe bena ne do Yesu Kristo wo tenuvila bena Yesu ne wa chomnya pe nouveau ajoyi wa chomnya pe fobubu ajoyi wa chomnya pe fobubu de siare ajoyi eye wa so chochok gbapre de popo sonami me do gbera apeto be wo de popo ne je vavan le agbesi agbe me fifila le Yesu pon come na tutu wo pe nouveau katanda eye na nawo fofo popo na nawo nuse be no yila wa no agbe yeye to azonji na be wo nu chi fafa ne gere wo pe jiome na be wo jijo popo na gere wo pe jiome na be na de pe kakareji na gere wo tometo de sere pe agbe me pipila eye wa trocho wo pe nouveau yome eye wa tro de apeto Yesu nchi eye apeto wo tometo de sere ke tro de nchi wa ho odo wo sere pe la me akpe na apeto la bena ne wevo le Yesu pen comme mi to gbe dale kafu na apeto la bena wevo glo benade wo cho nouveau nyo kem gble la gble seserebe wo cho nouveau nyo kem me padere jipo do peji le Yesu pen comme nya ayeji azon le topodo pe akpayaji ikenye be ameyo chowo pe agbe na apeto Yesu Kristo wa na mutoporo eye ema megbela nukunu wa avana ofyesi ya le Yesu pen come ameyo kata le kame ameyo kata le yahala oji ameyo kata kplomido eye ne so agbo na apeto Yesu Kristo ne hu Yesu me ne be Yesu ne seveve ne khanu le nouveau onchi eye ne ko asiji na ko nuko bakle phone number please play eko imenele now there are so many hands there na ngule adodemi to phone number si ma na ofifilaji ikele nye plus 228 93 04 38 natem anglo nuko bakle eko imenelea so that by the grace of God you will continue in the journey nangule doda alebena to mope amen veve mea please natem wa kpere nu chio na yedi le mo sonsolame you just wave your hand so that I can see you. Please, more counselors should go to the far right side of the pulpit. Nuko ble ko imenele phone number wa And those of nangule us adode mito seated, phone number who si are aji on plus our 228 93 praying, 04 believing that our Father in the Lord is coming back, your miracle is coming to you. donc kweji we So are ne your troji miracle is mevo coming to you. ne nye ma u vivo All those who are ne sharing le mowe po me testimonies amevo after Yesu the be prayer of the man of mowe God, po me after vio the de prayer vio of the to man enye of nu God agban tonight, you will share your de testimony. vio to e wo ma uvi to we onye gban we do la konukunu Praying, agban be expecting, we do la ko egban e ne so agbo na Yesu vo we do la ko to agban e ka fi wa va yide ameyo le godogbo e yata yide gbedodo ra me wo ma uvi e na no po mo na nukunu wa nukunu ope agbososo nukunu po me vi vovo let's go agere agbo everywhere. me I'm aso sure asio that Yesu le gbo benade de vio do la do abolo gban Christ, be me jebe wa so de vio pe abolo aso pugbe na fun vio o ye nyonu acha le do peji nyatepe be de vio do la dunu gban de vio do la du gban ewo ma uvi ewo Kristo to and also ele no be doyoyo wa na vana gban e apeto ale don kuju gede gbedodora me and on the yide radio, gbedodora me
eye nano biomawu ye apeto atwe na Very o important person. je na we apeto atwe na o nukunu pomevi vovovo katutu gadede doyoyo Welcome to the kingdom of apeto God. ado pe And on oji the television wo as well. ikeso agbo na Yesu mega ngule bolo wo ikeso agbo na Kristo le If you look fiesia at your screen, you will see a na ngule link. nuko o Just click on that ko link. imenele Supply every phone number information. wa na tema yo na tema ngule there. message na tema WhatsApp adode phone number si asima You na give oji your correct 93 name, 04 your correct 38 name, your 38 first name, Blaché and que your voton surname, nareko and eplene also give the blaton correct vonyi address. blaton vonyi And on the ne social watem media akperentiu too, mo pa me ike profifila ado gbedale ta o Also on the aga no Facebook, kperentiu bena na tem all the ayeji social media le networks, Kristo tope platforms. azon zonzon ame eyata mega so efefe pe nya yo ene so agbo na Yesu ta nglonko ple ko imenele ple phone number wa Please ngle roda send- you can bena send SMS pekpere nu na tem ayina o to this wo number mauvi on wo ya the nele WhatsApp gbedodora me that I'm going to give you now. nukọ gbe dede manyagblɔ Kristo penu sɛnke na nukɔ gbe dede manyagblɔ elebele Kristo tɔ gbe wa mea na de nukɔ nukɔ gbe dede manyagblɔ nusɛ le Yesu si nusɛ le Yesu si afɔma ekplibɔ na o ya alɔ wa tutu afɔ atutu azɔli zɔ agba ne tsi abarika ne tsi abadzi ne tsi teƒe ɖeka le ɖe ŋkɔ dza amema yi ke yeƒe xɔlɔ wo le ame ne ye le sɔva Yesu gbɔ Yesu gblɔ ne be evi tsitre eye nazɔ azɔli ye amema tsitre me ame ɖe ke kpe ɖe ŋuti o ye ŋutɔ tsitre do gbe ɖa be Kristo ƒe nusẽ ne ge ɖe ƒe agbe me be agbe ne ge ɖe ƒe afɔwo me nusẽ ne ge ɖe yeƒe abɔa me ne ye ŋutɔ ya tema tsitre ya tsitre ya zɔ Kristo medona kpo nu o yeƒe nusẽ kpɔtɔ le dɔ wɔm Kristo ƒe nusẽ kpɔtɔ le dɔ wɔm awɔe le agbo me nɔvi Yesu atrɔ dɔme ɖe ŋuti o Yesu atrɔ dɔme ɖe ŋuti o do gbe ɖa nɔ gbedodoɖa me do gbe ɖa gaɖeɖe ava me na o dɔyɔyɔ asɔ asi o ƒome fiƒode ma fiƒode adzigbodɔ adzigbodɔ lele ma Yesu ablu ɖe gbɔgbɔ ma ta Yesu ade se nɛ abe aleke wo de se na gbɔgbɔ ma yi ke le nyama nyɔnuvi ma Yesu de se nɛ be ne dogo ye gbɔgbɔ adogo gbɔgbɔ ma adogo le me o gbɔgbɔ ma yi ke le viwa me adogo le ɖevia me adogo le viwo ŋutsuvia me adogo le viwo nyɔnuvia me naɖe le mɔdzi gbɔna na wo lo amlima naɖe le mɔdzi gbɔna na wo daseɖiɖi ɖe le mɔdzi gbɔna na wo ne le xɔse atsitre tsitre eye mɔkpɔkpɔ le asiwo ta tsitre eye na do go nukunu wa tsitre eye na kpe nukunu wa do tsitre eye na xɔe Mawu ƒe nukunu awɔ nu sia Mawu ƒe nusẽ awɔ nu sia nu le agbo me Yesu Kristo ƒe nusẽ bena nukɔgbe dede manyagblɔ na de ŋkɔ la lãmesẽ ƒe nyawo me na de ŋkɔ gbɔgbɔme ƒe agbo me na de ŋkɔ gblɔna aƒetɔ be aƒetɔ fiasi ya ye nye nyɔnukɔgbe dede ƒe fiasi Mawu ƒe amea ye sɔgbe vɔ be wòava eye wòatu ka nukunu akɔ ɖe agbo me wòasɔ nukunu ƒe agba do na wo nukunu ƒe agba ye wòado ɖe tawo dzi wòado ɖe agbo me atu ka Mawu ƒe nusẽ ɖe agbo me nye ama xɔtɔ nye koe nye ama ɖi ɖase nye ama ɖi ɖase eye to mɔ ƒe amenuveve mea míakpɔ dzidzɔkpe ɖe ŋuti o mina ne míaxɔ mɔ ƒe ame azɔ ebe ye sɔgbe la wotsã ne sɔgbea dziƒo tsã sɔgbe na o nukunu agbɔna fifi la nuku yi ke gbana wa avu eye ne ɖe le kpli bɔ sã esime na se míagblɔ amen mamlɛtɔa ɖeko na tsitre eye nakpɔ nazɔ azɔli meka nɔnɔme yi ke me ne le sã o wobe dɔmatamata ya edɔmatamata azu dɔdada fiasi ya woyakɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ velia ada ɖe ɖokuiwo dzi nasɔ velia ada ɖe ɖokuiwo dzi nye sɔgbe vɔ esime míagblɔ amen mamlɛtɔa woya ge ɖe nakpɔe bena asɔ asi o xɔsi fofo míede akpe na o míede akpe na o le wo lɔlɔ ta eye aƒetɔ Yesu egblɔ na mi bena evi bubua etrɔ gbɔva togbɔ be kuxi gbogbo mɔnɔ anyi hã la fofoa xɔe medo gbe ɖa be xɔ ame sia ame fifi la eye medo gbe ɖa aƒetɔ
be nublani kpɔkpɔ hena nukunu ne va ame sia ame ƒe agbedzi nuku yiwo gbã wone ʋu to wò nublani kpɔkpɔ me mebe cancer ne kpɔ dɔyɔyɔ to wò nublani kpɔkpɔ me eye kplibɔkplibɔtɔwo ne tsitre eye woazɔ azɔli to wò nublani kpɔkpɔ me eto kukuwo wone se nu to wò nublani kpɔkpɔ me eye ademaƒonuwo wone ƒo nuƒo to wò nublani kpɔna me nublani kpɔna me ƒe nukunu ne va ame sia ame ƒe agbedzi fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Adigbogbɔgbɔ ma me de se na wo togo do eye megagbɔ kpɔ gbe ɖe o megage ɖe wo me kpɔ gbe ɖe o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ewo dɔ madamadama xɔ dɔyɔyɔ fifi la glikoma fifi la mebe dɔyɔyɔ fifi la aƒetɔ me do gbe ɖa ɖe ame sia ame yi ke le kpɔ mɔ lekeke anye kuxia meka dɔlélia o lo egbe nye azã yi ke gbe wo ŋusẽ de zɔ fia ame sia ame aƒetɔ ɖo kpe dzi le agbe sia gbe me tso nye mia ɖusi me kaka va yi ɖe ame yiwo le radioa dzi ame yiwo le kɔn dzi ame yiwo le teƒe vovovowo wo le salon ɖa wo le aƒea me aƒetɔ ɖo kpe wo dɔyɔyɔ dzi eye na ɖo kpe dɔyɔyɔa dzi ɖo kpe nukunua dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eva me. Mebe eva me. Kwe le wo ŋutilã me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wo fofo, akpe na wo aƒetɔ le ɖo kpe ɖo dzi nyata le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Aƒetɔ la wɔe na wo vɔ. Do ɖokuiwo kpɔ eye nakpɔ be nukunua eva ɖo me wo vɔ. Is done. Aƒetɔ la wɔe. Rise up, rise up, rise up, Chitre. rise up. The miracle is on your body Chitre. right there. Nukunua ele wo ŋutilã me le teƒe ma de ko na do ɖokuiwo kpɔ ye ko na ɖo kpe dzi naɖeke matem anɔ te Mawu ƒe amea ƒe nya yi ke do tso enu amea me yiwo katã le kame miame yiwo katã le redioa dzi miame yiwo katã le redioa gbɔ ame yiwo katã le face dzi ame yiwo katã le yavala vovovowo dzi do ɖokuiwo kpɔ eye nasɔ ɖaseɖiɖi wòa ɖo ɖa sɔ ɖaseɖiɖia ɖo ɖa nɔvi do ɖokuiwo kpɔ nukunu eva ɖo vɔ ne kplibɔ san ya fifia na te ma zɔ azɔli abɔ wa tutu san ya bubui nasɔ abɔ ma nasɔ na ɖe sɔ xɔse be va me eye na di ɖase ɖo ɖa to 93 04 38 38 aseye tsotso